Conditions are done. Jodak mathoth e gwenge ma Tractor, Ngamerema, ward county ma Isiolo, koro dong' e gunda tok koth mapek muko utegi e kind kethruok mamoko mag mwandu mane okel koda koth makamano. Alex Lopeyo, motelo ne alwora ma Tractor, yango ni kodhno noketho apeini kendo kelo pek ne yore wuoth ka gikwayo apisa mag migawo mar apaya mondo chopi oresgi. Jodak makono yango ni koth makama oweyo gi gachiedh nade mopogore gino mabende chunogi ruo piny e koyo. Ginyiso luoro margi ni koth makama kidek nyayo gamo tuoche mopogore opogore n'oganda ka gikwayo migawo mar thieth mondo ket okenge mowinjore. Hakuna kitu mimi nimepata hapa. Mbuzi, alikuwa na mbuzi hapa. Watoto ya mbuzi amepotelea hapa. Kuku amepotelea hapa. Vitu yote amepotelea hapa. Lakini hako na mbuzi ile kubwa kubwa. Hajameza maji. Wale wa Chinese walikuwa wanatengeneza hii barabara, wameweka ukuta. Sasa hapa ni kama bonde. Maji inakuja inasimama hapa, inarudi mpaka inamaliza hii kijiji yote. Sisi tuko kabisa mahali mbaya kabisa. Kwa hivyo serikali wajue vile wanaweza kutuokoa tukiwa hapa Tractor. Bisa tungepata enye itatusaidia kabisa. Maybe watupe Tractor enye itapiga mtaro kabisa ielekeze hii maji kama mpaka kwa laga. Na kitu basi enye tunaweza kuweka mahali pa kulalia. Na kukula hata. Jatend jotij piny owacho